Звание почетный работник Чуйского предприятия автовокзала станции присвоено начальнику смены Чуйского предприятия автовокзала станции Абдыкеримову Усенбаю за долголетний, безупречный и добросовестный труд, за особые заслуги в производственной деятельности предприятия. Директор предприятия Сатаров, председатель правкома Сорона. Вот такой. Дело в том, что вот я все понимаю, вот заслуги работников получают, и раньше мы получали герой Советского Союза, герой Соцтруда и так далее. Там был диплом плюс и пожизненная заработная плата будет. И теперь вот в следующем году или в этом году, если отправим Абдыкеримовича на пенсию, тогда у него он будет дома будет получать пенсию, будет получать еще плюс оклад, который отсюда он от нас уходит. И при том, дай Бог ему 100 лет жизни, до 100 лет будет получать зарплату. Emgekte müsabaların Kırgızistan boyunca birinci adaydı. Ekisini şu Uzmaniyaga жеткирген kişilerge çoğun niyetlere rahmatını aytan, ömür boyu rahatsızlığını aytamın. Kişiler dağ işlerinde ilgilikler olup, densoluk tartışım olup, daim işinde ilgilikler olup, sol men jetken başlatını работника bu işlerin жетişsin qalayım. Rahmat. Buna бүгінгі той шартын білесіңер, азыр анда рұқсат болса, тұрып, Oyakta bizden 60'a çıkan iyibiler de aytık olmaydı, karı de aytık olmaydı, 18 yaştan boyduk kalıdaydı. Karı iyidirlik, Hüsek'e gelip koysanız. Geliniz kol çağıp durup kavransanglar. Askerleriniz güzel, 60 yaşta. Qurbi dostlar bugun uyga kelgile, shu kunni do'st kuni deb bilgile. Sizlarga deb bag'ishtalgan dasturxon, vatanardi bergile, vatanardi bergile. Hırdaq bilib taqir bilmey tinishdi. Gülüp tınbayı çip
Çileli sıraytıp Kömül açıp bölüm aytıp bir aytıp Baldarыбыз soyunu Ütüleri bir korkmasam cülü olamayacağım. Adam kork kalap indi. Damcıday dilediği sütün menen Elekeler alıp koysanızlar içine dönüyorum. Ağ beşikler Şunday günler ötken emin mınan vakit öldü atat. Oçol meni gözümü bayardan atatma kayturasınlar. Balдар çoğayttılar, mınan zımatım oldu, azımat bolup javarda kontuvarda direk jakşını kayturat. Kızlarım olup söyledi atat, nevrelerine çoğay atat. Kuday şundan ayırmasın. Daim sıyda жүрүлө. Daim ele demiraj denip, oşol demiraj denip günü olabı, жөңгүн болобу, жадырап чайнап ушуп тастап коюн жайылып, аман-эсен болду. Bağlarım var ya var. Den soluk, Kuday den soluk versin. Uzun ömür versin. Ne de koy, bakvat olsa baklı, karılık versin. Nevere çöğürlerim, neverelerin bağır, boy direşip gelatıp, oşulardı köyge berip, kelin alıp degende, oşulardın toyunda bakıyıp töründe жүрgüler. Mına oturganlarımızın bağır köy olup жүрüp жаңа. Canınızdan çok çağırmayı çok teşekkür Para o şokla duruyorsun. Жүрісіңір шаршап ештеп алыста Чоло типе hayat görбөй барышқа Ақ эмгекти актайын деп uzak çarışqa Ойлорсуңар sana tartıp kamıgıp sadağalar Жүрөм өзүң көрдү сагым